The tin post zau to lengai tu nen di lak nan kut kanin tlai chan na thong ni kul le thum Dipa ni kul Zaanlei Thawngchim nak chan kan phan chan kan chim ding mi thong tlang tar cheu khat na chu Shamman kwan tlak ronga palewa khwa mi pathum hliam an twar Janing tari ram chen chawe Dipa SST World Cup tilong aleti SST World Cup som thum leng an thi Tuluk ram ni tlak khang lein linhin ruanga nunak aliam mi chu minung za som thum le pakhat an phan Chen ram gol palewa khat chunga Shamman kwan atlai twal chungmi pathum hliam an twar pina in cheu khat song arok tia twal chungmi hna sanin thei ase nizan December ni hlei kwa dai lei similam pakhat chunga palewa khopi mi uma sang umbiak in hlun hnu lei in pakhat ponga Shamman kwan chu atlai minung pathum hliam an twar nak le in pakhat aro na kong min lang tera du lo mi pakhat ni salena achim December ni hlei kwa dai leya khala ya zanhi somret le pakwa battalion SST World Cup le chu Shamman in kap ni in ani kap Shamman kwan ruanga hliam apu min ha chu an hliam ma konga thin phan dinga umlo nak song achim chap Shamman an ka mi hi SSC World Cup ni an ka mi mo asi ni an ka mi da asi ti chu twal chung mi hna ni an ngal khawlo hliam ma twar min ha chu palewa se ina rian atwan mi pakhat le siang in siama panni an si tia thei asim December thla chunga palewa khwa chunga Shamman kwan vai thum atla chang I minung pali hliam an twar pina in thum le si pin jung cheu khat an rok te thei asim Matupi che boy SSC World Cup sakhan ka deuna ka CDF min tatin World Cup Peter Ling ni ramlami phuncha nunnak apek te thei ase che boy sakhan ka deunak chu CDF matupi ni an shoi na I vibok operation ti in min an pek chu ka deuna ka chun CDF matupi CDF mindat CDF lautu le CNDF na ibom in December ni hleriata an rakka December ni hlei kwa jing swimilam pakwa shonga sakhan an lak kho I CDF matupi thantar an thlai che boy sakhan ka deuna ka CDF mindat in ralka Peter Ling anunnak aliam I CDF mindat in ralka pakhat hliam ma apu sakhanin asami SSC World Cup cheu khat song andoi na I kapni in ka deunak achwa than na kong CDF matupi ni an than Pakuram chen chongu penga ral kap tha sang chap dingin an thla mi palek pasha chu ral Michael du lawin an sam I pakwa an lot na in pakhat cho an tlai chan tia ral kap chung ummi hna ni hin December ni kola khatit media a an sim December ni hlenga sana chongu peng leya ral kap tha sang a chap mi palek pasha chu ral mai an kalnak in an sa mi palek pakhat cho an tlai chan na in adang palek pakwa tu chu an luat Palek azam mi na hi mung khwa ka da unak lewa ral kap tha sang chap dingin tha mi na an se min hla khwa palek sakhan le paku ni tlak le ummi palek an se adang an hoile ral ram I an thi thong an thai ronga an zam nak asina kong ral kap chung ummi na ni an chim ral ramin azam mi min hla palek sakhan palek pali chu ahim nak mun an phan chang I khoi ka PDF sina da an ti chu an chim lo adang palek paruk azam mi tu chu khoi ka an phak le khoi ka dan ti an ngal lo na kong PDF ral kap nani an chim Chaning tari ram chen chawe peng chawe Dipa SSC World Cup som thom leng aphur tu telong pakhat chu December ni kwa zan sumilan pasha le cheu shonga PDF ni an ka I tilong chu ti chunga apil tilong chunga achwang mi SSC World Cup chu andi lakin an thi na kong chawe peng PDF pakhat ni khatit media achim tilong le na ka athi mi SSC World Cup ruak som thum shong chu an hnu lein arami tilong ni an charna World Cup ruak ti chungi avwan na chu hu kho an sina in an shiam nam le zen kwan belte an la kho lo na kong chawai PDF in World Cup pakhat ni khatit media achim chu ka da una ka chun Spring Guerrilla Special Guerrilla DDPDF Company 1 DDF le GNLA na ibomin an ka na tia thai asim
Sian ramkul chakle nam kham khopi SSC World Cup sakhan na chu adi lakin anlak na kong GNLA ni December ni hlei kwa sana anthan nam kham pengum SSC World Cup sakhan pol chu November ni hlei sari thokin GNLA ni ka sham anthok I December ni hlei kwa jing laya adi lakin anlak kho thakhat chung ka deunak antwa mi chunga SSC World Cup sakhan hlei thum telin SSC kutang jung vialte anlak di te thei ase nam kham khopi a hin SSC World Cup thazang zakwa deng an umi saka kha pasari kutang khala ya zanhi somruk le pakhat zanhi somli le paruk zanhi somli le pangale jaka sa inral kapol an sim nam kham khwa thakhat chung ka dauna ka SSC World Cup Major Telin World Cup ruak tam ngai an charnai World Cup pathum song an tlai na nam kham khopi SSC World Cup sakhan ka dauna chunga GNLA World Cup somli le pakwani an nunnak an pek I za somli le panga hliam ma an puve ka dauna chunga siam ngan mai thal le zen kwan phun tampi jong GNLA ni an lak mi man thak an tar nam kham khopi SSC World Cup sakhan ka dauna ka fighter ni voice ni levoi somruk Y8 helicopter ni voi som thum levoi nga Y12 ni voi som lile Mi 35 ni voi kul levoi nga ka daunak antwa pina pound sanga arit mi bom in voi hlei ni le chemical siam nam atel mi bom lungrukin ka daunak antwa ta thei ase ka daunak ronga nam khampeng minung pathum telin twal chung mi hlei thum nun nak alia mi minung som li le pathum hliam antwar biak na khaya pe tlai mi in si in le twal chung mi in som sari song anrok I in kul le in li akang tia GNLA ni anlang ter New Brigade 5 Munram Mulu Chule So Cha Sakhan Kada Unaka SSC World Cup Ruak Som Sari Le Shiam Nam Lezen Kwan Kan Chartia New Mucho Ni Anlang Ter December Ni Lei Rukzan Swimilam Lei Ni Le Cheu Shonga KNLA Brigade 5 World Cup KNPP Le KNPLF Na Ibom In Khala Ya Som Nga Le Pasari SSC World Cup Pol Cho An Ka Na Chu Kada Unaka Chun SSC World Cup Som Sari Ruak An Char Na I Liam Ma Pu Mi Tlom Te Cho An Sam Di Te Thei Ase Chu Sakhan Kada Unaka Chun KNLA Le Chang Tri Phu Ni Mei Thal Kwan Shiam Gan Ka Nak Le Akwan Kelam Bom Petle inak se le adang dang ra siam pol song anlak te thei ase mulu chu le so tha SSC World Cup sakhan chu karen ni ramri karen ramkul chunga ummi ase I kumsom thum arau hnuwa anlak kho sakhan SSC World Cup ni khwal atlong mi na identity role song an chu ton na SSC World Cup sakhan pani ka da na ka alwat I azam min ha chu tanlun tivakam he alhat na ka ummi khama ia zali somli umhun an khwarnak sakhana anwai fon te thei ase Aralai mi thong ni kuleli koma rampi milu rel chazin lak nak to tim ase SSC le United Nations Funds for Population Activities UNFPA Trambau ngai tu na chu ne pirowa tonnak an ngei nizan December ni hlei kwa songa UNFPA Director le SSC shrai tu pol tonnak an ngei tia Myanmar naw ni achial Bangkok shambun UNFPA Asia and the Pacific Director Pio Smith le ashwai mi pol chu Immigration Minister Min Chian Ramleng Minister Lun u he ne pirowa tonnak an ngei na kong SSC ni an than December ni lei khat lau songa UNFPA palai Ramanathan Bala Chris Nanle Immigration Minister Min Chian tonnak an ngai liawa Myanmar milu rel chazin lak na ka UNFPA ni an si kho chungin dir kam le bom antim na kong song SSC ni an lang ter December la chunga UNFPA le SSC chu voi ni tonnak an ngai changkau na in UNFPA ni thannak an to mi sei man a umri lau Myanmar ramai o tu UNFPA palai chu alwan chia July le August a ne piro a Immigration Minister heton nak an rak ngei chang Myanmar naw ni UNFPA pe tle nak an to liawa SSC ni milu rel chazin lak nak to antim mia bom antim lo nak chu UNFPA ni an lang ter aralai mi thong ni kulleli October tha chunga SSC ni Myanmar ram milu rel chazin lak nak to antim na kong min ong thlai ni alwan chia ni tlom pala khan arak chim chap chan
tuluk ram gan su ram kul a thal sang a thongai mi li hnin a chwa ronga nun nak aliam mi chu minung za som thum le pakhat an phan I liam atwar mi an tampina minung pakul leng an tlawi mi bom chan tu phuni an kol chu ama na China ni tlak chak le gan su ram kul lin sia hui mun rama 6.2 magnitude in a thong mi li hnin hi December ni le ria Zaanlei similam hlei khat le mini som nga le pakwa a chwak I minung zale hlei thum nun nak aliam chol pina minung zanga som thum le paruk hliam an pu lihnin ruanga in singkhat thong som nga le thonga arok tiaram kul chau sa ani an langter lihnin nak pong kama ummi chinghai ram kul a minung hlei nun nak aliam ve I za som kwa le pariat ni hliam an twar lihnin ade inu a min chim nak achwaki minung pakul an tlaw na kong to nol ngei tu nani an chim lihnin nak achwa hnuin electric meile din ti lak nak song arok di I December ni hlei kwa chona tha sang ader de umi lihnin voi tam ngai ni azul tia tologram media nani an langter lihnin ruanga nun nak aliam mi hi an kar peng cha a atu thong pang kan hlat tianga minung za som thum le pakhat an phan chang